ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Khasi Student Union hapuak kejingan lamjung Presiden Rangba usam lambok Starwell Marangar kelet yakendu Chief Secretary Jongga Jilla ubak DP Walang banyikeran nikimat kwiran kam ban penbet thamai no yaguru kom terekam jaga Meghalaya Public Service Commission nik MPSC khana maga thongkam thongjam hage Jilla borok kuwe kede ke banlong ke khoi ke basuba habe keran bakilat pathai kubor rimlami na kamera jong Chief Secretary usam lambok ulo ong bu CS ulo kubur yagi babun kimat kibaga KSU kala kedo latno setangkat tu kani teli kimat kibaga sarkar kenang hab ban examen janai bha Presiden ke KSU ulo penpau ke jing sngokia baga jur bha ke jing yokam tangki tu kibriu kibiran jing hede bat ki MLA niki MDC komta ke KSU kala dawan ke sarkar lada kadon kanu ke kam kabalan kidiben ai jing penbena kebayar kena bagi samla kinyok banyakhon da ka hong batang betibet shisha bagi beri hok banyo kidi banyo ya kam banyo tang dekat jingi itu itau ini kejengwan ya kendu nak yang seng yo sias mata kesni nang supan kemau kolong ba adin ba terang bat ni angnut bat ni cukren spang kejeng long renti kejeng kut kejeng long transparan laban ong kom tungjam la kalong hakunu department kam tam itu ko ngi kren spang kejeng unu pun thamai pun terekam juga ni Tenrai kejeng ya nanti juga sang kam semlakut pengiklan dia tang ke MPSC rai terwat kisngi balada bidang ui nak liang ta sel jong keseng employment monitoring sel jong keseng hak district repair yangi la instruct bagi hab banyak kendu di DC hapan pa gi jeng tho jeng ajumut nang ba ngi kwa ba kata kejeng tungkam tungjam ru kam dai ban ong ikran jeng ko jeng suba tang po MPSC ndai wat DC level DSC level dia kejuan kendu jungi menta kesni yo CSU kadai halor kan ikeju ikapang kabang ikran sepang ga kom punu pam pertamai ban reform kom tongkam tungjam hapo pilih district selection committee repair ada ini sotona kalong ba nakaliang CSU batai ba nakaliang kasorkar ngaslo ba kalaran cukup jumut nama tam pertamai kom terekam bat kidan hadu khak santri ki point trai pila yo ki sing pila share lamba ki WhatsApp group ki lak thai kubor di tu ini point aku ban liang share surat kubur ki long badan kam bat kidan tangkat tu kan ni kiba kidang haban pet benia kum gatu ban ong pandu no personal interview ki grade B C and D kum itu kidang haban examen nama kum gue ki state bila pandu no bat kulit pet bar bat spon put ruling kalau adon ya kata Henry nak liang CS 84 buat nanti ba dang haban pidbinia nang ba swab seming no ra ba khandu hari kiwe ki pon ki bangila ya keren la kadau kadau se DC but is I look niki mat ki ba ngil suggest so DC repair nak liang CS la pet ba ki long bron kam Henry ki bangiban kalong ba la kalong ki vice chairman ne ki non official jabadai po di estiru ni kwa bagi gemdai kibadan jing edai bat nunu politician ban no pakar parti handai kumbakaran UCS ulang ba teng kena kalian ke personal department of personal kena melaban identify ba uni di buri junu don je dai bat no hari kai jing temu ber si angdo jingi kelong kenu ka recruitment process nai kam dai bandon kenu political interference kibadan hop candidate belum deserving ban yo akam di kita ban yo ni kwa bakane jing ya perung jing kangdien kirben kutno kirben island ikibudun hok panyo andai hoj ngimyo kita ki sebut menong ban piam mahmat ini diberi buat tap andai wei bakadon kakana kadon baik jing jia gumong wei bakadon trem kadon gading ong isla pihak piki wei kebe kali ya tikani ke pelong yingi ba ngi kwa ba karkom thungkam thungjam la kalong hai DC newat ke program pendok naga MPSU ken lokot long subano tapi bandu ku bai ba ki DC level kalong ba kidai ki ban apply kun ko pos nai ha panang ban kren la kalong tin kasi negero je kan ko pos
Jadi kimla ban nang ban kren nang kita mut kimdi kinu kasi kimdi nu garo. Long kisutu tak kadau long ikwa bahwa kesukar kan namla ban ai kamlut di borok hai. Andai kanu nu kacing tungkam tungjam ban pendok nu ke interview kanu nu ko belum ko tus ba kanang penhun pat jiki samla ba aklai hakam. Mateng-teng kila penkre kila pas jukuli ba per andai lapor la apply kam wara judu ni perman ban ong ba ngam ti kena ban yu ne kam ba ngam don itu don bai penyakren yang handai mikwa ba ya kata kam kasing artatin lai kirban bengno na jumut berkat samla. Kenapa kendon kacing yukun competition kendon bai kiba tebet hok di ban yu ya kam dei ong ba don khnyet ne ban yarap manunu ba pensyong ne yu otak kam. Kata kacing tu ba siang dot alien paseng langba kan ni ka employment and monitoring cell paseng ba ini ya budit pat ni chmi lenti ba kum ya kran us ki mat ba kasan tali ki bila kadau ki babon ki long positif bat nagaliang sarkar ki don ki benta ki mat hang tu bila kadau mengi ki naliang sarkar ka ale laga jong kabram ka exercise ba nag examine bat kan sa ngikmi lenti ba kum kran us ba bat nagaliang sarkaru kadon ka jing no ban reform no har penti badai hakani kar kuman proses la kalau hadi isi level oper mat kata ka jing trang ba ginu jungi ba increment ba kai jing yai ki eksar jungi ba kamrai ba ong mantas ki de tang jingkot min sni yai bodien ban ismi lenti ba kini jing ajungot jong dok long snam bat kum penhun bat kemara pat ta jing senia iksam la oper jong jala hati kombat ka macam haki yang baru pat kha gnu polisi ke bahasa ini kita kam sop nang la ba ikin besang dede lor kata kenurim bangi sakren do ba ke MPC ke haban hot pan suba haban kala komtrikam om tangap sing sak ni sabandu ikini di district oper ba kini ru haban hot pan suba malada kum don kata inti trikam ke hot pan suba jing thep kam sop lekan kendon dai dayang tang saban ba kanunu ke recruitment process kam dai bandon kanu ke political interference Leben island bi kisamla bidon hok bat kibala sya ban yo takakam ban ong kita ki political appointees pi phenomla abdi tek adu manta sudong tang jing khana samaya kuma krem ne hendrai wis ong ba kadon ta yules kadon bat yules kalong ru hendrai padon tu ru banut wan mi khmat nga dei nga thong to minister na thong to mani kuma ta padon jenladon kuma ta te lasuk kan riem ta kum ngun pensisa ka hendrai de yang ta bentang ong ba hak banang ne sakma kam dai chu banang mi kum kita jing chu khana kum ta jing thara hendrai ai ba kan ko tung suba khanang ba ka jing sini akan wan hi kar kom thung kam kolong ba DSC kum ba kran kong ba ke kanunu ko pos bat apply to pos kaban nang tin kasti tin garo te kai bangi ya bling ngisa bandu spangini DSC ru namar ba borbo rober kum gi sayo sugi nong uat yung ba jor plat kecing yokam tangki breu jong MLA MDC ni minister ko pratak ringi kwa ba DSC hagili di kom tung jam wa di DC level ke de bendan kompetitif kalong khot dong suba de hator ni ajmut ba kanamdei ni ajmut ba namdei bendan kono ko political interference kriminal khot dong suba ba kaju ko por kadai ban don da kata kalenda ndai ba like post menta ya sop jubi appointment rai nakaliang si asong ba yakini la stream ban kumadai bat kalong saibet way baglat ke post hapni appointment baknang ba kinyo pa siya mata kisam la per man apply sa post